Mizo tleirol Dubai tanga eventorin Congress sensor karan ngen. April ni somni pasari kumsang ni somni pali MPYCC chuan thu chho siamin Mizo tleirol kumna manga Dubai United Arab Emirates housemate tura sorkara kumala thlinglo agency in passport diklo le immigration license legal document nei lova thon an ni nuwa lasari te meu jela tan tiran ni chu lungchet thlak hriat tur om chu poyantin lungchet thlak an ti MPYCC chuan he thleng chungchanga hian kumsang ni somni pathum khan FIR thelu ania September ni kwa kumsang ni somni pathum khan FIR register ani ma se sarkar atanga malakna om zuilo awangin February ni sompani kumsang ni somni pali khan petroleum geologist lal chuan zela chuan home minister puke sabdang hena mala turangenna atlen lea phone mangin advisor to chief minister Dr. K. C. Lal somzola po biak niin CM advisor hian chief minister po ashil Guwahati Mizo welfare point mai chana chief minister pudu omachu malak sak turin an ngen bok lal chuan zela hian abek theile mala thei tura angai bekwalin ZPM a hotu serloi biala ding turangai Jimmy la than moi thnena WhatsApp le Facebook Messenger mangin ashilani ante Congress thlai chuan heteng khopa ngena tam tak thlen ani chunga malakna ommi lo hi ZPM hi ramrurel na chithlaka ngai lawa chief minister pudoma berin agency te thilti chu dan lo ni ti hrenga license an nei lo ti a hrebok chunga angai poimo lor tukle assembly house sa po thil swalti tu te humzonga thu seidu hian rami puite himna angai poimo lo zia ati chiang lea harsana tok te chungkwa meiba ka Mizoram puite rel ro atina takzeta ne ate he boina chungchanga hian MPYCC chuan kan unaw te harsana to chungchanga hian Mizo thlangwal kumsang ni sompreta Mizoram Young Commission boss sai Young Achiever Award kumsang ni sompriat Amazing Mizo Award kumsang ni sompriat le SSU Award kumsang ni sompriat dongto Northern Poitlangwal a chuan zela petroleum geologist consultant Dubai chuan ahna le ahun mai ba ka isa tam taksenga alo boy pui hi lomum atiin achuanga tlerol har sana tokte him taka an chungte ne na anin mule thei hi lompuin an malam hun kaljel tur du sakna ahlana ni ante he news hi zaleni sa aron post harania kumsomli priat mi thinan mu voini somni pasari chomadar sompakhat vel khan alramzawa kumsomli priat aunaw pa lian chunga amveng aizol chu thia muane amveng atanga bengwarna thudon danien alramzaw hi abona arei vedeu to a achungten hun engmoti atangin anjong to police in uisa thiam te ruain theitop chuin anjong thren police uisa thiamin nu achui zelna voin chomadar sompakhat vel khan maubok aizol ram huam chunga mimal huanah ramzaw hi amuchuak mu ani hian arong alo cheto le civil hospital aizola Ruang hi postmortem ne en chumi nuwa vuizoi ngala niang HNVT department FIR an thelot HNVT department chuan nimin somni paruk thlali kumsang ni somni pali khan infected area tana puan chunga voktal tulaka kulikon police station a FIR an thelot HNVT department chuan an FIR hian April ni sompasari kumsang ni somni pali ni laini khan kulikon le salem venga African swine fever ASF shri alena wangin infected area puanane heng area atang hian vokdam le dam lo reng reng shal emo tal khaplatane local council at po information pek ni in anni point khapna thu pek hi mi puitea an shetir to ane ati chung hian dar chhon thanga DC a apa thangluna selem veng aizol puthanglung monate inbul Renav showroom Wellbeing Road contact number a contact number hi chu seilo maila nisom ni panga thlali khan voktal thu report danani hei hi dan pui saklo na le mi puita na thilpui tak mai tlen the ani awangin ma min lak sak turin kangena che anti ane news si bengwarna news atanga lakane